Kauntini ya Meru antu akaengi ni maumiritie na kuthungira kirirwiro rwa gucuba gitigi kigia antu aka ori agikarite tha ino Kawira Mwangaza anirite ati gukiromba kairi arenda kia gavana Meru nkatha imingi cia antu aka ni kwenda gitigi kikiria kionanite ucindani umunene ukuchiritie ona antu kiumbe mwandiki wetu Anto Boniface Mwongera na acuanite na ekaranthi na nkatha ino nikenda kuigwa ugambi na kiroto kiao kiri antu aka mama na ikene gicunce gia kairi kiri gonororo wa mwanya nkindano cia ekuru. Na kukuringana na ripoti ya census ya mwaka wa 2019 kaunti ya Meru ina mtu umwe 947 650 na bathatu mung'ana jo munene na jujo mumbira jo mwekuru bengiri 197 942 arume bengiri 149 591 ayuthi ndene kaunti ya Meru bakuba miaka 20 mwaka miaka 35 inusu ya antu bonthe ndene kaunti ya Meru. Atiri gicunci gia gatiba ya Kenya 97 kiathurite giti kia murungamiri ekuru kaunti yonthe ajanthi gurune ngugi nene nio ikurungamira mumbira jo mwekuru ikundi biria bitina tujuna ugenturene kuonda mwatho kiri bunge nene na inya gutegera utumiri wa mbeca kiri mirandi ya thirikari ontu bura buje kiri na gicunko ta oversight. Bwakomenya ni atiri obisi onthe murungamiri ekuru ajanthi gurune o mwaka junthe ni theru inenkero kiina kiria kumenyekana ja GAF shiringi milioni 63 tugukara nthi guru na babana barakuromba gitike murungamiri ekuru ndene kaunti ya Meru na twabore bagatumira mbeca cia atia ibatucokerete ujo. Slogan yakwa ni uwezo na usawa. Ndona kuwezesha antu kuomba gutegia samaki nkurukie kubanenkeria samaki au nio mba kwithira nkende ngitia manani nkenda antu betha bena uwezo bwa kujimudu kana kwitha bakiomba kumenyera nje ciao kumenyera biashara ciao kumenyera urimi bwao kumenyera ugima bwao bwa miri nontu muntu ena uwezo bwa kuimenyera. I think eu nio twinda dunia nio tigintu kingi tuchwa nketha ndina committee nketha ndina mukamiti kuma every ward uba baga antete ya decide o mwanka ri mbeca itwe nacio tukaitumira atia na tukomba kwa account mbeca cionthe na kinyathera nketha ngeja bwa advise kwa mandu jana mbiji no mwanka mbitere ndina jo akilini cha gutethia antu na imbangite gutethia antu ba Meru na untu bambere nditeka ekuru ba Meru gateka ba mami betu kwa ikundi ni pipinge ote ugeta biashara ne bwa kundi ge kibeta kanisene ekuru ba ijikukarania bwega na nkwenda kuba mbeca cia guitethera na mbere mbana nkira mbeca iji nkabatithia training na training eje kathiwa ni antu ba Meru na utoka create employment manya tutumba ko chuja antu matuga beje to train ba mami betu antu ba Meru bathomete sana tugeka curriculum antu young na old para bena experience bakeja pakitana pa mami na antu bangi bena ikundi nyako na kurbe na ikundi nkareta ira ikundi bira experts pakuba train ni ataumba ku ibiashara iri kuumba kwambiriria no kabukambira buri ikundi na mbeca jaira cia kureta mbi cia generate income kwina mantu jangi ja maingi ja resource and rescue centers nontu bwa gender based violence karambu akareta into bionthe methene bigawe bia mwana bigawe bia mukuru na nyawe kuru enzangu youth babu youth de mami wenu ndenda kubo join to the database to go the database bara bathomi bara bena science bara bena history bara bena statistics bara bena arts ino to baba kuina dance mono na kuina nyando embo baba kuringa nyambicha mono manto jau jonde chomba ku employ nkoro kiejo kebange pakaitumiro jo to buta ku make sure twina database ya ekuru elderly na akuru ba society to Meru na to make sure na Nairobi ke social protection ibekiri na mbecha chao ni kuya antu barito school batikumba kuria fees na there are very many so by that time together twina foundation a bursaries an education fund egutetheria ana with a school in the first 100 days kubwira antu ko cia mbere cia 100 days tukambiria na kuthomithania na utega thina na committees tukathithia wondi kena tukarabo de tumenya thina cia wondi bi ngeka rescue centers
chiantu para bumeteke marriages para bena violent spouses nyato kibachwira solution ere kubachwira pro bono services batembo karanjira nonto tutekwanda mando chakwibo ngana naroragero imukuru kana mukuru naroragero imukuru kuimbangite kubekira rescue centers na ikinyange ngika rescue centers ndikanetona tora ntigwa na ndenda kuchika hinya ki county yetu ngenda gwike Monyambeni ingisa india buri ingi Mutindwa that is town ne Mwankubu na mwabu nonto shilingi milioni 63 ni ntare omwaka kirie kaunti reshina antu babaingi pamo barweri baba ibogite bakethero bekube na kuthuguria miro mirandi imwe omeobisi chiao nkabwithia a lot of lobbying nka partner na antu bangi na organizations ingi either non-governmental kana kinyo ministries cia thirikari kuchwa utethio bwa kandu butibwa ngafu tingei na ngakinya bunge nkamobilize kurubangi tu lobby twewe mbecha nyingi ndo thirikari na mbecha tijine kipona kitiki tuja ya flower girls tuteto na resources cha kutethia antu betu nkwenda ku include antu bonde nkwenda ku consult na antu bonde from governor all the way wanka MCA nyeto arama ko watanira tukarinde methene emwe ya kwena thina no kumenya dispensary fulani etena ndawa imbie kare makarambwete akarente nangaba na mwerenche chonkoni nabo kainge ukethira baba ingi batethera bakirengo icha murungamiro yekoro nonto ukethira mathina jara ja kwethenenkero MCA mujumbe ninya gavana kinyabo no bakunenkerwa neji thoko maketha ja munde nko boro tonyende no kethira 200 je kuru para bakuthia biashara na boja Kenya bangi tariki 9 mweri jana na mwaka juju bakethira bagita kulinga kura ende tutonyende ne tumimwa kurukari bakwenda kuthura na tuothomitharia thokone tukaria thokone tukaria nyomba thokone ende tu ote mwekoro tutega batu mwekoro ria ombo tutega tingejete amandi buti kana keza na mirenge tu kana materesi batu tutiomba kuona gintu gya kuria kwogwira mbare yako inkuromba mutongeria uria tukathura turi ekuru tuthura mutongeria wina focus umona kiakuru kitere mweshwi ito mutongeria omwekuru ratio tukathura ri turiuga tetegere ekuru wensake nona metho na nuje mwekuru kaithonge kithunu no aga tumenyerera nake kana thoko je tukara twakarethongi atutegere twikirwa mataja jau na kinyo theru nyaja tutagaire kuru kinya na thokone mathogane ja bamwe bakoromba ite bibi bugite bakethero bakendereithia ngore mushimo kara mwangaza ethiri twitite kwa miaka 5 aria bangi nabo bugite bakethero bejuke mukondo mwanya na kawira mwangaza nani ndinde gakimbui ndatonya utongerie ne nkalilia muno mantu jara ethirite akibwithia jara ya kuwiria miru mbendelee nayo na nani mbongele yakwa nonto kinyani inde mutongerie na bokwa chiakwa ngatumira na mwanya lakini number 1 umenye kwithara kwina independent committee engaf andiki sheriene ati no mwanka ithurwe mbunge mwekuru ethera patron so baui boba gakarande of course baga twaranirie twinde tumenye ina mbechi irenda kana itumirike ate twakarande tubange owondi na mbecha shigawe equally no tenkanja mikere kana mirari gitike murungamiro kuri gwite mutoro kumenya kwaria na gutetera ntobokire bunge nene jaorea mwashimwa kara mwangaze thiri twagitumira kanya kabiure kana petition kire bunge nene kana ukanyumene ora mwashimwa Florence Kajuju ethera akiore biuria uguchangira ndwaria ni nyakagita kama kureta misonde weja kwangerekano musono jo tigire kimera kemera ikwa kimera alali timira biubinge baba ngi baba erupio jainya bankuwa bamwe barejere 6 months utumba kwethira we ukenda kutongeria antu ura kuona ni nyana mathithio kuma karaja rimwe ja ritwari na michujo mbere mpete independent nona rimwe mwekuru no kura na ritwa kari opponent no guta kari kare na ninko ba heshima cha mami bakwa na nzuki nkura kuru kiuni rimwe kwa joka ya advantage ore yangu kwikira accusations kari kakari nkuromba bampeshima joramba yechaka na bamwe baratu chindana nabo baina magija maingi muno ya umbo talwa ya talwa kuma rukire mwanko tuku
and so no mwanka baurie mantu jo kaunta mbi jo kaunta mathina jara yo nontu na ikyo wikwa baita bakiwa urangweta after campaigns ngaita atia nkamwijira clip ukuira buranda ugani ati antu bari bena propaganda kwa riorongo urongo kwintu gitawa slander na defamation na ndibura bakwenda barenda kuruma kana okuthuria kendo tiga kureka kura wambiria gwitocho mawakiri bambirio bathigata o bakanusha ankorigara nyana te bonere clearance kwa parties ciao ndo CRB no ina loan utirite miaka 6 ri ne ata CRB umbo kunekera clearance certificate so itukumenya kinya batu antu bakathwania propaganda ibonka bamenya. Boniface Mongera, Nteto cia Weru.